Adom Trotro na Prince also see edu akopie mu American House East Legon Portamo ho na hwehwemu ya mpanifo ye won kwanhia mu no dead se private cars no edo so pa the Prince ne ade hye yidi nkomo ahwe kwa be fa so na yaboye ho ban Prince yentie we etwegum every American House ene ye ne ahyemkafo wona wo mutwi taxi ne ahyen foforo ebedi nkomo ebiso mo se National Road Safety for authority di abetu dwa se akwanhia esi na nsentem no wona womo akwanhia no ekosoro no eye private enye commercial private aye ka wasem ye womo a ankrankran womo mutwi womo ahyen na kane no na womo a womo eye commercial for no wona na womo ta enya akwanhia omanfo adwenkyere e de fa ho ne se asembisa ne se ede na mo fe se ede sa akwanhia eba private phone. Okay, kakra me ameso eya mani twa so ye kolonje na ya mi hu no. Bi ti se utu kwan ye was stop over bi a eya o mu gina ho no mo se bi aduane bi na bi a awoho na workers no bedi na kwantufo no bedi a o mu si ekosa bia ho na o mo akototo de o meto ana se o nsuo na obenum anu ato. Na ba bi ti se okokuma se alenda do. Uko jina ho no a ye wo ensan ni nsuo ni aduane bayire ni de obeto amu bibia ho na enam se ye commercial cars na police for na ni di echinti eduru ho no a se bobin sambi ti se coke ni ne ma de etimi to binum enti ne se lebe ya enim se ye chichas for omo ye police for omo kwan so no se odun nsam bi kwaka wano a na o ko kwan no so a police ni timi gina ye commercial cars nti akwa se commercial cars police for no e check ye na enam se private cars na omo mai ye omo private nti omo mu gina stop over o sa ye nlenda do ho na ense bia e buru bia omo timi tonom enam se ono ate ne private car mo ye I drive myself no na ye commercial se na omani wo esu nti ye ntimi nya sa na private one omu timi gi omani se na omu pe bia bi enam se e ba ne se yie na omu ko ana se na otimi gina de ndado ene bia inu waje no wa relax no wa nom wa twetwa bi aguso enti ono wa kwotena na air condition can mo onim se wanya limited ku living bia otu ka no okwa ene na nisu na aye ne se wanti kakanti otia so a ye commercial na ye de time ato so ne ye nkosa americano ana nam se approach for na ni science ne yesu ye ni wo ye ho se police ni gina na akokasa asesi na egbofa no so a uni bia o ne be sort out entini ye ya hwe se ye no omani science ye sa na mani ntimi nya by private cars for no omtimi gi omani bi e wo linda do na se gina bia ho na ya na ye gina aside wa kan fufuro bi wo ho entinu de wo ne kura ne se no sa no e wo se police for no omo so omtimi check ye private for no e was ade no ho because omo mutimi ye de omo pe wo ho ba na me commercial ntimi ye ntina na musama omo so mutimi nya akwanhia adodo me so ni ameka ne se eye networks na aba na omo de ye commercial no eye bi ti se yango enom ne uba ye nhyan ne boat no ne de ade no yes ye no mu nyina na nam kurom omo drive no in fact okay onam nyina ohwe phone so obehwe nanim no ohwe phone so bu odi na chikro timi gina highway so ukoka obesa di watama ka ho omo driving ne nye enti me ni aka me minim ni se saban ne wo mre a onfa road safety for ne mra TV so no mo nkyire yen se ne yesi kwam se no obi kura be cross kwam mu kura in fact utisi achi a wan hwe ade bia be kontokwa enti ni amesra ban ne se onfa road safety for ne mra TV so omo pemre no mo nkyire drivers no pa ye esan se nkwa ho hia esan so no okita drive private na okita commercial no ono osima o ka o minua o ma wa no sikura ka minim so why mistake unua ka na watie na so dia two trim say we na me ye mistake ba ontie obedidi watam ma me nyina o de bebam na watwa fa so no okọ enti ye besere se ye nuanam na o kita ye networks na mebebo so no ye nyina driving ye sua anwie ye obi an ho sua drive but ye kakra ye nyina ye tututu ye ho fu ne ye tietie ho a hope say ebebo ma sa nkwansua ni nyina ye den etwa but say kan solution ebe ma akwanhia esu etwa because dina obobo yango ni de keka omo ye commercial omo ni na aka mo ho ito omo nye private ntini ye hwe private for no de ma akwanhia na eba what am I say enu ye say to me no so ka say commercial mente wase adentia esane se ba bia ubedu esi no taxi allowed no onu du ho owura ho enti enye taxi yengu ni yellow
white plate ni de private. Mate. Eja wonsu so e. You te said the wo kan no. Say driving no. Adane life. Ye ka se life affairs ye be ka so be driving no. Fact na adwene ya hwehwem. Banda ye school. Se nipa na ko school. No onimu ade no osika na okoto ne car. Oko driving school kakra na ye kire na ade ano ane so otika num. Otika num driving ye mass. Enti abre bia wo kaka o mass nya adwuma bia ka hu se wo de hawo na beba. O mass nya adwuma da wo crosso car wo be si kwan mu be de private cars no mo ka private car to be frank bebre nim kaka. Bebre nim kaka ba ko ye a wo be di watem. Uko yesisi a obedi watembo omunim kaka obesi wanim o park ena bebre so aban no so asede efisa amna bi da ba bi a ebeda wosan bebru be 10 years ye commercial na san say ye adwuma na akokwa ye ntunu edi american ye hu na etimi de bo amenanu efanu ni na no de na ebe ya ye be ma akonhia eso abras enti de be ma abras ne say gisa aban no ema ne nkrofo de sa adwuma na hye omo nsam no omo ne private fo no ye fa ne say omo wasika omo ye omo adwuma no je so omo de omo fantiti mu je so omo de omo fantiti mu e kire omo sibia ntira make say mass ye ko school ye ko sua mass wo school yo je say de omo efa entity mu Adom Trotro e na etwegum e wa American House me a me di mate e wa hyem no say mate ete hyem na say car no eye ma mate no eje so say